Inti kapaċi timmasturba mingħajr ma tara pornografija? Jiena Matthew Bartolo, din hija terapija mingħajr kantunieri, ħsibijiet li naqsam wara snin twal naħdem fis-sesswoloġija u mal-individwi u koppji relatat mas-sesswalità u relazzjonijiet. Qed niltaqgħu ma' ħafna irġiel iktar minn nisa li ma jirnexxilhomx jimmasturbaw bil-fantażija sesswali biss, bil-ħsibijiet biss. Ikollhom bżonn jiftħu dak il-mobile, dak il-laptop, dak il-tablet, il-television biex ikollhom stimulazzjoni mill-pornografija. Pornografija ħażin mhijiex ħażin jekk tikkun sma brata li tagħmel sens. Meta inti qed tinduna li mas-sieħba tiegħek mas-sieħeb tiegħek mhux qed ikollok erezzjoni, qed iddum biex iġġiba, ma tfittixix daqshekk, hemm ċans kbir li l-ammont ta' pornografija li qed tara qed taffettwalek moħħok u anke l-mod kif inti tħares lejn is-sesswalità u kif int qed tgħix is-sesswalità. Mela ibda bil-mod billi tnaqqas il-pornografija u ibda kemm jista' jkun qatta iktar ħin timmasturba mingħajr ma tara pornografija biex terġa' kemm ġismek u anke moħħok isir sensittiv għas-sesswalità li iktar reali. U hekk tinduna li kemm is-sesswalità waħdek fil-masturbazzjoni u anke dik mas-sieħba jew is-sieħeb tiegħek tara improvement fihom. Mela aħseb ftit il-pornografija, il-konsum u l-ammont ta' ħin li qed tara tqatta tara l-pornografija kif qed taffettwak. Grazzi.